Most Reverend Archbishop Victor Lingdo Didi Lingdo Sat ke Shillong Archdiocese hak jingle niam basong kun bat basong blai kabala sedang hakapor shibaje nosngi hakar phau tarik ukla lengkot hayeng mani ba laj umkra ulapan kentang lingdo so blai bathamai shi phongut ki rang pensai juga balang Katolik kayeng mani ba laj umkra kala shlei mam deki pajringet Katolik ki balawan nakeleng kisnong ki padar ki sestar bat ki bahayeng hasem jo ki shi phongut ki dikon ki bala raikut ban IT yala di Shijing Im nakabenta ki kam shakriya ublay badya ka balang hagani kasni. Reverend Father Richard Majau Vicar General Shillong Archdiocese ulay yeng sakhi bat IT ya kini ki shipongut ki dikon hakmat uling do sat pakilalong ki babet dor ban penkentang lengdo soblay ki na ki shipongut ki lengdo soblay bathamai kaseng reuniam solution Udan Bosco SDB kalayo nyongut kat ba ka Shillong Archdiocese kalayo laingut ki nyongut na kaseng reuniam solution kilong Reverend Padar Anthony Karbuki Marbisu, Padar Albert Tron Mawa Apa Shillong, Padar Kambor Singh Sun Marbisu, Padar Kleinbor Warjri Pentor Umkra, Padar Ruben Lingdo Nong Thamai, Padar Saulus Karpran Maulai, Padar Senshar Karsenteu Mairang. Kadba Lingdo Soblay nakabenta ka Shillong Archdiocese Kilong, Reverend Padar Felix Iban Kleng Nongpo, Padar Kensai Kurba Maubri, but Reverend Padar Lamprang Lingkan Dekar Kadhor. Hakane ka jingle niam uling do sat ula sneng la kraw ya ki shipongut ki ling do so blay bathamai baki day ban bod ya kanuksa jong Jesu Christ uling do arang badu banong kinong sharai babha ya ki pa jong u ula pan shloru ya ki banong ki bakloy ban pha ban IT ya la ka jing im nagbanta kilang brot kumbala pan I nuksa da u Jesu Christ unong pan em jongi hipa yronget Catholic kilar hem kaman sem haba uling do sat ula kentu ya ki ban duai ban it ya ki ling do ki patre met bat man sem nakabanta jongki. Yang ne agak cakap di baru sebelum kita berdamai berayat itu mulai bagian kita berdamai kerja ini agak cakap jogi kerpakai agak cakap nanti jogi bandung kita sebagai balang kembali. Asal menung asis pakan real terkot dah. Dan siapa yang ayu yang kuat nama berjenis pun jumlah yang mana. Haba ni kong yang
lam betul di yang ini baru hafalinti joga jingin jumi nginduai bahun nang aibo yang ini bangin la antrai cedera hafalina Nidak berkecing semua kebakrau nak bentai lingkau sat dan dorong jumi Muslim Grand Victor Lindo Ibla Jukersian Aiman Sim yang ini berkor Berkertang yang bentar resmi Kalau berkertang yang ini siap kerdan jingong endo suplai Kublai sibun yang Lindo sat Nak kebentar kena kecing sibun Kecing lepha jumi yang ini Tau blai umai di Yakabor Ikitian Dan sarai Pat bayar jumlai Akan dari kejalannya Nyambang jumi Hidapu dah baju semua berkerap dah anta Reverend Father Richard Maja Vicar General Joga Jalan yang Pak Shalom Bali Father Paul Alfondro Provincial Joga Shalom Province Reverend Father Viraj Mara Pemikmat yang Provincial Joga Shalom Province Parbaraki Council Members Kiba layak Persyahan yang ini Haji Duai Balai Sim yang ini Yang formators baru layanan ini hanya jemput kred nang Lindo Soleh. Kau boleh nang berku job jadi atau mission job ini. Manga kayu kesen jona yin sekri yautran Joshua Sawasan. Nidapur dari cingkit di seluruh kerau nak kebentar dibahayi kesen joni. Kublai sibun yang naik ba hendak para dibahayi kesen. Ikur kikha alo nak kebentar jingkerku. Bagi mati babha bafila aini. Kijing lepha kijing Aiman Sim, kijing Krisyan, kijing Darika Jumpi, haka kijing Jumpi, kilong Lesya, kimosiam, kibaskem, naga benda kijing Jumpi. Tau blame terku kedua lagi kam kijing temu babha Jumpi. Diduai